Men her vakit millik elimde sıraçayım. Onun için Allah bize faydalanan bol hakta, Allah'a şükür her bir avulda, rayonda kalala uzber tıkkal millik elimde diyeler. Hem matır tip silterler, kaşmavlar, tağalar bitinde o. O bizim elbette bir yüzü bir. Setilde bir vakitlarında benim kodam da yok, apayım da yok, tuğanım da yok. Onda her öden esip oynayayım, yine şu oynayama baha verirler. Şunun için her setilde barhağı, her 100%'a değil, 200%'a matırlara gitip onlara edillerine barığa gerek. Sol vakitte onun hüdüm tehli bulasa. Көп kişi aytamızdı. Kimi ağız kımada oynayıp kıyın deyip. Kıyınlara eğer onda dürüst neydi oynayam, onda kıyınlara ısınatı yok. Şögürlenme şakta ağızda elinle koydu, mümkün aşağıya tavuslarına. Bizim ağız, bizim erizanatır, biz tavuşta o'zgartamiz, o'sha avod yordamida bitni artikulyatsiyani o'zgartamiz, ham o'zinsalikda tavuşlar borliqqa keladi. Her kile yılga folkloriyada әзірлік бара бетінде, ben 2021 қомысты қойырға деп ниет қойдық. Allah bir burası мен ойлаймын, hep onda bir aktif katlaşacak Allah bir. Hayra da kapkan aytып. Hep kıyınayan vakitte benim kıyıp birine türlü bakmay, Korayda da şöyle bir, Yerlaganda da şöyle, Payheride küseyip bite, Payheride tavuş gelmeyip bite, her şu tavuştu uyduğun reguler öteydi. Yine her mehine oynayayım, şu salavat marşını ile oynayayım. Bütün salavat ruhu diler, salavat selametliği diler, mehine salavat marşını oynayabileceğiz.
Бүгінгі күнде ысың көрігіп, сәхнеге сығып, шынды байрам ішінегіп. Шығай байрамында бүгін олы байрам болды. Шыға хәтте барығыз қала, Алла біға, итәліпті хауықта матылып қайтып етілді. Қуанырға, шатланырға, әмінді өйдердің ашында бүгін алған байрам хистәрін өйдердің бажа ортақлашырға, дұқтары ғайран фотоларыңызды ядығып, әгер бет өйдебет сөйлемеге өйдердің әшірілді. Көрші келіп, бірілі келіп әшірме. Шай кетімді ол. Шоның үшін шолқай матыл өйдердің бүгінгі сырышларыңызды, фотоларыңызды қойы қадыр әхетлеріп, әзге қарап тоқланыңдар, әзге теңләшірге тұрышыңдар. Әмінді келесекте мына шайтып, бүтәуілді әудің болып, Башқұртстанымыздың матур келесегі өсін, бір яқшырақ болдырамыз деп, Алла біша шайтып ешейік. Бұл рәхмет!